به بشتاربونا بدهان برپرس و اندامین راوندا کرد ل واشنطن و دردوراوی کۆمبوونە کاتلدار خستن ji بۆ پشتگیریya helmeta hilbijartinê ya Kongresmanê Demokrat Jerry Connolly. کۆمبوون ji aliyê navenda Kurdiya Amerîkî ve hata organîzekirin û birêvebiran têda ronîda ser helwesta erêniya Connolly li dor Kurdan û ew wekû dostekî xelkê Kurd nîşandan. Berpirsê nivîsîngeha Partî Demokratî Kurdistanê Iraq li Washington rêzdar Hikmet Bamernî di vê kombûnê de bi xêrhatina rêzdar Connolly kir û got حقا ما بس ما وکی جالیا کردی در به ولاتی هم قرارداد پیشمرگینه قرارداد وی خلکینه کو در بعد دربون قرارداد وی خلکینه اوت نو که زحمت کشون شر داعشت کن ناحیه اقتصاد من همین چاکه ام جی جزء کشمی مجتمعی ام شبیه هاتین ام واجب خصوصا ام جی بشین دوره خوب ببینید وی پیشگیری پیشمرگی کن هاری کاری بو پیشمرگی خراب کن هاری کاری بو کل کردستان خراب کن دنگ پیشمرگی گهینه کنگره امریکی چون کنگره امریکی دنگ ما گهینه همین امریکا کۆنگرسمان جێری کانڵی کۆ ئەندامێ کۆمیتەکە کۆنگرسەیە کۆبالدکشینە سەر پەیوەندیên ئەمریکا و کوردان سپاسیا برێڤەبران و ئامادەیان کرد و گوت بویە دەمەک درێژ کورد لە هەرێمێ di navhêzekî mezin dane wekî encam ew rastî gelek problêma hatîne ez bawerim modêlek niha heye ew jî li Iraqê ye cihê herêma Kurdan ya serbixwe hikûmeteke xwe ya taybet drust kiriye û seqamgirî pêkî aniye خودی آبوریک سرکفتیه و برهنانه بربخو و دکشینه از بهیوی ما تشتک و حال سوریه جی پیک وره آماده یانجا عالی خو و بالکشاندن سرگیرنگی کۆمبوونên wiha û guftugokirina doza Kurdî lêgel berpirsên Amerîkî û pêwistiya piştgiriya Kurdan. Ez wekî jineka Kurd li Amerîka û em hemî Kurd li vêrê kombîne em xêrhatina vî kongresmenî dikin harîkariya Kurda bikin û harîkariya pêşmergeyî bikin û bo şerê Deşa bo şerê dijmina em gelek memnûn ji hikûmeta Amerîka harîkariya me bikin harîkariya me Kurda bikin û harîkariya penahinda bikin. Bi amadebûna xwe li vir ez dixwazim bala civaka Amerîka bikişînim ser Kurdan lê bi rastî ez dixwazim kiryara bibînim herçend niha kiryar kê min jî ez bawerim bi çalakiyên wiha dê kiryar pêk bên. Têzanîn berbijarên Amerîkî ji her du partiyên sereke di van demên dawî de bi berfirehî ronî didin ser rola Kurdan li herêmê û giringiya çekdarkirina wan di şerê terorê de û bi taybetî di şerê dijî Daeş de. Salih Demîcer, Dengê Amerîka.